Kinong tray jaka maumlu Chera Cement Limited ne kasngi kilaya kendo ya menteri rangba kajela ban penken mau biang ya halor kimat ki badang sateng habaya day bat kabha kamiat jang kinong tray jang kate karkhana dau bilan kabadan ha maumlu sora nakaliang General Secretary ka maumlu Chera Cement Employees Union ba pen scam lengdo habakran bat kilat pathai khubor ulaya tho ba hakajinga kran menteri rangba ula pentip yaki bah kini ki khendiat sngi unsa pentip yaki sen jam baka sorkar kanshim kajiwan kedu jungi menteri rangba kasni kalong ba tang si point at point kalong ba ngin ai reminder halor itu ki point ki bagi laju submit sa government sa punishment kita kilong ba kabanikong kalong ba tat hadu ba ka palan kanda daya don ka jingerap ki dengan ai ni financial assistant kimdai men pentu ba kalong ba ngidang community ba ka pelankan ya buat ke balai kalau halor ke BRS buat ke betul kalau golden scheme di nipat yo komitmen ya nak yang siam nomor model tu tendap kadang terekam di insakot yang ini tayo kita lawan di isu tepat nak kalian kajuni kalau ya baru di badan kalian suka ba kalian kersian jadi poin kajuni nomor fikir jingerap jong kasokar kalau kabaret du di hukum binok tray ni mela bani di kerpa di jungi ya baru di badan kalian sorkar kibai ibuar baki kersian lang ya kani poin ka jungi nomor ba para nok tray dang buon kiba dan kam jingerap dan ki para nok tray kiba lakut di hentai nomor ba kamdan ka financial health jong ka company kimla baki yo lot iki hok baru fight di nak kalian joki para noktreng dan di babun di betendu jing ala ke jok ni kesem joki rapang ke sitom akiwai ki liang jing dan kam terki jing era ba hambun di nakarmen ba hakini ki tayo ki bana ki ba i menteri rang ba yam khat beding jumi video ai ke ba seiso tang tahi jingwan ke jong kan besi kum kinong tre syakata ka poin 4 ya poi bani keren tak ada koreografi ada ka syong ka jirai yang government stakeholder di hamlok try mati di kata 4 ya keren bahai bang dia akhir bah di paran try dari kabang iwan kenang dengan kapor tolong ba bijing ke jong jadi tang kata hi ba naka financial problem ya lo kata 4 ya akhir bah kalian ini